Hola, me llamo Svetlana i yo soy un arquitecto. Pored toga što vežbamo španski i salsu, snimili smo i prilog o arhitekturi Havane. Nadamo se da ćete uživati. Arhitekturu Kube karakterišu jaki kontrasti koji su odraz njene društvene i političke prošlosti. Te suprotnosti ogledaju se u starim kolonijalnim objektima veselih boja i svedenim neboderima strogih formi građenih u skorijoj istoriji. Stilovi u arhitekturi koji su zastupljeni na Kubi mogu se predstaviti kroz tri karakteristična vremenska intervala: kolonijalni period, period 20. i period 21. veka. Tipične kolonijalne kuće sastojale su se iz centralnog dvorišta, visokih dekorativnih drvenih plafona i visokih ulaznih vrata koje na sebi imaju element postigo, to je panel iznad vrata koji se po potrebi mogao otvarati kako bi se obezbedila dodatna svetlost. Podvojenost u arhitekturi prikazuje dva lica Kube. Kolonijalna arhitektura veselih boja pokazatelj je vedrog duha Kubanaca koji su ostavili svoj pečat na internacionalnim stilovima, dok je arhitektura skorije istorije pokazatelj siromaštva u kojem žive. Tokom boravka na Kubi razgovarali smo sa lokalnim stanovništvom i pitali ih šta se krije iza šarenih fasada. Odgovor je bio iznenađujuće jednostavan, gotovo ništa. Svaki vlasnik ima slobodu da ofarba svoju kuću u boju koju želi. Tako da su šarene zgrade nastajale samo na osnovu finansijskih mogućnosti vlasnika i njihovih ličnih afiniteta. Svakako, uživali smo u veselosti koju ova šarnolikost donosi. Iako ima puno ruiniranih objekata, u Havani se zapravo dosta i gradi. Mi smo iskreno uživali u istraživanju ovog kubanskog grada, a ako se vama dopao ovaj video, lajkujte ga i šerujte. Muchas gracias y hasta luego.